Nobhoro iwe washyireho nakushemerwa munonga program nireba Ahindugire kandi aha program y'igint batwine abantu batarukushana abantu barungi abantu batugambire bintu ebibarabire mune barebire kandi nitwe tubasa kugira kutwahigwamo obundo kibawayo amatsiko garuka busia obundo kibawata nakakoroba enato zigaruko zhamya so esabite yahwire tukaturi mu district ya Kitagwenda omuchange kirukwetu abunena omurikabujogera kandi akanya kandi baheta kantos so tukaba turiho mukayo muntu abireho mushomesa ni retired head teacher na yetwa mwami Alfred Ntungwa Ateenyi ainehona nerindi izina konkerio tiryangu hi nico ntarukundira kurigamba so omuntu ogwa ine bintu binje byabe natugambire byarabire mune byarebire mbwene rizoba tuje ku bantu ongerera hayi twakomere buriya ahandi ndibete Komujuni nakushemera ntakasabire pension na gratuity nazana system so bakamba teka ngo kibayokora kandi ndabandikire okay nkabandikira ku nkatana processing aki I even handed over nkatana processing hezo sente nazana system so taturi sente nubonze processingire nazitungire okay so kuzizire wazikosachi atindi yakombe kandi yakugire misiri noyombeka nkahi amusenta yitweje okota hoine yakaplot kawe ni nyingi mwene bwabo ryahameromo yoka ubika mu kandi ngura mataka akasenta kwabo priorities zanje nkabanye nkazikazira 3 1 okusomesa abana banje 2 okubalisa 3 okugulitaka so okagura ahantu hinji munonga konkatari hinji munonga kandi fees tokujumanya family yanjye teri inchi twambuzo tena abana bangahe ndiyo ninyije jerotije bali no tinabire mugara atkubasomesa kukonka kantu twara sente nyingi konka una beni tunga chance ngumani nyongera ho ningura mataka ningura itaka okay kandi mataka menja gnaguzire gali Amen. Okor strategic omanya hara kuretera kasento bachagambo obaniyo wagura okay so mwen hati obo nokokwimuka ugenda ku supervising ahe bakuombekera noyembeka gokupasa agamaduka gokuraramo goga ku agamaduka sente tiziri nyingi kandi nkaguraho na motoka tokugireba ne okajiroterekanye akaka kumbe nza kusitama umugongo gubanza kusasa ahora hataka eji no kugenda oti direct ekibunu kigenda nkitwa no transferring ahantebe ya motoka pitcho kingana cyo kandi cyakiro bukure kozurugwa konka bukure kumaze no kugenda no kwemerera ntinka nkagenda ninye sindikanti uzo mushiruka cyawe okay life is good sure life is not terimbi hariho n'abana banje hati utakashiraho abana yenzire hagira kacha kubatwegesa horere nje kubuza cy'abana umuntu akatebekana sata retirement ahabo kuba turebera abantu benshi mbaraga hamerumo bahwaho bashoberwa nishokera kuko abatine rohara rutanduka so umuntu akatebekana sata kumura kwe kandi batari bemerumo yo muri ngogu umuntu akabicira atanyenzi hati ukute kwetebekana sakanisa kurugera number 1 abantu abinye nibagera ngo sente ninche mbamuha umusara ninga n'umusubuzi ninga nagera ki agera ngo sente ninche sente tikabaga nyingi so sente zitora ziringi no wako ali omugiga lyata sente ninche atko kutunga miliyoni emwe otandika kuteka tekero miliyoni 10 ko kutunga 10 otandika kuteka tekero billion hatezi banje uzirangu ninchi sente zitora ziringi
Principle number 1 wanotunga sente olye kake obike nyingi. Nikibasika kitombwiro obukubika nyingi. No kinikibasika. Oyine fizi, oyine renti, oyine emihendo y'ebintu eri ahiguru. Nikibasika kito omuntu kubika sente nyingi. Fizi kandi wana hatuwazo mukana eri ejo no mani ngimanyi. Iwa habwachoza kushomeseza omwana ntare skuru. Ninga mbara high school ninga mere hir ninga chubura ninga amashomero agakwenda sente nyingi. Okumanya ngwe sente zona ezoyineno za kuzemaraho. Is that really fair? In an investment fair? Kashumweno iwe standard yawe ninga chetengo chawe cyaba kiriye cyane. Hati nyowe nyonka somera chubumbe primary. Niza nasomera ntuntu. Bunena danjiri ryabusera hali chape mwakirera Holy Trinity. Nyabo twaza mu debate konkati mazire emyaka 8 ntaga kanize na kitagwendo ruzungu na rugaho konkati twaza mu debate aba kunsinga nibaki. The fact of having studied from a rural school does not mean I think manyaruzungu. It doesn't make doesn't less. At all. At one time I challenged teachers of English at one tukathrough meeting I wrote tests bakwereza aba mashomero every 2 years you ne conducting tests of mathematics and English in senior 2 and we were holding a meeting here and people were saying you see syllabuses is ngune favoring abo mu Kampala who said who said that syllabus ngune favoring Kampala no kugira ngo mbaba takumanya they simply don't know. Ati okabimanyote wakurira omucharo washomira omuchari okabimanyote konka basomesa bitu baka kuntuka we are lucky. I'm telling you very lucky. Kitagwenda was very tukagira omugisha. So mbwena tukirya kintu savinga kora notunga siringi 10 ni nyingi if you are getting 300 shillings shiningi bishatu riya siringi 10 obike bibiri. Please make it mandatory. Ye forcing. Awesome. Nyowe okubera wamazuma if you look at my worth what I am worth now na nesente zinabe n'intunga. Konki wagamba ngo kashomero omucharo mbwe niyo washomesize abana mbwenu mutecha mbwe niyo kashomeseza abana aha ominiza yego ahizugarishera kandi abana baba bo mugasho abana bashoma baheza kunko umuntu natunga hati ariho nakankolekana challenge ndizo ishomera imbere ninyebembera mbere nyakira abana ba grade ya kabiri 16 17 18 20 nabo bako banyuma konka asiniya 4 ninde ko kuya grade 1 ninga grade 2 super. Awesome. Yes, why not? Abana ba training yes yabana nimbahereze kibakwenda wa abwakino liya ebikurengera abwakino zware ebikurengera abwakino notambare mtambo ata abantu bona bakaza boda mwata abantu nubwakubanaza umwe rwaronka hari batakumanga no kurwa exercise nacyo nakantu karungi everybody is border si 12 hatubona sote 12 na kantu usa bati iwe akora olye kake obike chango. That's the only principle that save for tomorrow. Okay so waba wagambere aha muchara kumwabe makerene muri yakasente kanyu wagamba abana kunka ntwenda kumanya omucharo nyina w'abana ntwenda kumanya ombwijwire noha izina li bamwetoha na shaki asira kanyange yaza yabarya obwo muronda bwona shibanzo tushobora ukagabo mushangire ukamutungo madamu nkargangire kwegesa umusomero yabena yegesamu mbere senior 6 mbere senior 6 nakayo konka hatima nyonka kora ntakunda bishi bagufu otyo kanyenda akuba mama n'umulingo kanyenda bakazi balingo habo kundo kwabo kunso mukikuru wawe orebana n'umushyo murunji we no murebero muri nyoko yego
wahura ego aha na mukata ato mukuru na wakaru muhango mulingwa hati kana gwira har madam akaru muhango mulingwa kanyo ninyiragura wakana yera hati mutuma gwanyangwa hati waza kutunga tuwaza kora mixi otyo nateka amazu nayesengereza nkoko kumanya hati ndo kumanya madamu kabaza namureba ngaza y'umukwezi kwa kabiri twatandika kwegesa nariyo P1 yo P7 omureba hati nureba P1 na P7 wareba hati madamu akusiba muri ibi tuwe tene umuntu agamba nawe nakumutayera madamu mukutata nota tinkaraga kumusendekera tatayisa hati Ntungwa biti bakakwigara meso otukankushobere madamu ngwe namuganiraho buke izo ebyaburijo nara kandi akari umukibina na marking akanaruke bitambara akategereza ngo itene tukora closing ndwara ataye hati nanye namusobera ariyo naye wahumwira nanye cyamusana najefereza we kandi kirunje cyo kwenda dokutina ashaha za chamshana cyabwirwa cyamusana nayefereza ati nataha kuza kuri waje otini note ko kusayego madam ngwe twaganira bitne bwa munkambine nyunka nyenda kumugambira cyumwe ibindi bukabiri bi hati madam nyoni nkunda ati ngwe obana ko nakigambire konka no manyangwe nyoni nyenda nkutware wito mazo abaharuke bitambara biya ori sawadi konka tenda banze kumujyanga nyenda kutayahira konko wabona na bini nyora otwarwo kana otunywero wabo ati omanyango naje kwikiriza tiyabanza kwanga atkandi we ati ukano soma atkuri umwana wisomero hati umwana wisomero tinkuzire umwana heresini ya mukaga mbara munawe mbara hatugu otwaiza P7 tukageza hamwe kara atakunchira nimukira bitkarana umushabonire yes akubuza obusinjo muteka ati ntukonka tuiza nkakutwara witu ukahareba mukazi umunya madam atani omweta madam kandi icyo no kigamba ibyo no gambisuwa twimwe nyenda nguize ozo zo kuntayaya atani ninkai mugambera akaine ho munyanya ari umunyana wanje wo mucyaro ahuma kandi tuza kugendana nanga ataho tukine nsonga turubata tuzayika twashyireyo akigere nahare kurugifu kuza kutembura sozoku otine na kagari nyeta mama konka mama mweta Sofia izere Sofia izina rye Sofia so omweta izina nyeta Sofia na mukata kumwamureba ngwe mani nyenda kumuswera dero mukata na wakali omutuka ati kintu nuko masimu Sofia ati kintu nuko bamusimu reka twumureho ntugaruka kurukayo mukahumuro program neba hindukire nebereho burizo bari ya Sunday shahi na zikiro ejegaruka muri wa kabiri shaha mukaga guhango mwenu wa waferwa izoberu ashanga twashikira hagati urwa kabiri utaferwa no jakwa no twotaburro umurundo gundi eka tugumize mno wonko bwoni nyanka ntaka mugamenti nyenda kuswera konka ninja kuyarebera wamweta ngo ngira na wakana nawe ningira akakigesinga kandi mwenu bara batata yayisa nchibanche mayisa ngo turugayo manyi tusibayo turugayo sta hatukutwarigeraho two kumugambira kigambo abazire kubasimire ekirecho kararo kandi manya oje nkarara y'umuso okoku owanyi ni mayisa kamusendekereza hati Sofia yasima hatu mukikuru ugo mukata hatu mukuru akana wetarazira akana we hino yatuworeye mbwema ubu yasima ngwe hata basi twa namuheza masima hata na mama yasima oro mukazo mukuru yasima hata huye tata akanokura yayo kurira yes madam nteruka madam yicereza yajya barha oba bitaba barha bitumi no manya hari kiba man infatuation man love ni no harubukana haraka baraka na mandi kire nkarga kagwaho nakaka hatar point nech
obaka abikire kaki akabaro kakwandikira katari point bara urupapuro rwona nkayobuza rukarwijwire muki kora busa hatari point sentence itaine na full stop tari muna kigambo oba shana kajwire mwe byaravu byo ravu nkanimenya kubandika tingumeje namwe nokubaka katamura wakareba no ese abantu nturugahira ruhanga wanjye mazuma so finally omumabara gatari point argahayikiriza ayikiriza hengwe hati naza kusigaho naza kusoma ngwe so okabano yenda ngo ayikirize muture hamwe mutakagire wabo ninga ukabanza wayanjura babahingira tubaratingira okay okamara byo mudirisa kandi hati ibyo utakitamwico hatine dsha nicyo kabiri kandi nagamira byanyene dini ninga nicyo kirinzire hatagira kakubaka reto hariya kandi ndinzi hatagira kakubaka kutera ngwe hati nwenda nzo kumbeya mwe nogera ngo akakubaka kanga nkoko niwa umutima gwanye ningumanye ono mutima ngwija kangara na myaka nshanshi ninjira hatu nsheme umutwara mu kanisa madam hatakagaruka mu kereziya so mwene mukama bahabana bangahi abana mwenda okay ebyisi byanje bitano ebyozo byanje bina akangira ngo tundu tubiru tukatoroka twaje nubwabena izo hakananje ati yo nabandi babiru tukubamanya kubamanya bakaba akangambira kamwe akandi ningira tarenze kungambira kandi twaturi mu mahanga akayangambire twaturya heru so okoija operating asido yendera ugaruko operating kandi ati kanaza kushoma namwe komuka kana herze immediately namweta yiza yanjoininga ya transferring unkweje samakere akanaje samakere nanka wandege ya primary school numukuza kuza Kenya no yarigire twagenda kumwe tukagenda twina umwana umwe umusho mukuru so abana bahati baringaye bariyo bashomere degrees binamakagabo inabijukuru abishi bo bina basiza babo bona okay abozo omwe nuwe no mukazi abandi kanyuwe nkatera unyoti nkumanya oba atubo abozo bategereze kunkani ngumani mbarahora twarkwenda kubashapunkishe bo itu basamwe ngo ibintu nibiza kubaho kare okay konko inabijukuru abomba umusaidi yabo yabishe nano muzu ya munabukali yako akozo ka Victor no mojo nawe yatongira abana okay turiyo ntugira ntendera mazuma nitwenda kureba your best moment in life atwaza kumbe isechu tinkumanya tokashemerwa hogara nakuna rumwero nene bingi waza kumbe isechu oyine nyingi kare tugambire zora abase turi ati nyobu natandika umushomero P1 manka jena ntine sati aishomero aish otash nkayibaka sakale kanje Sofia kanabi ko musanduka yi akasati nakahale kakasuti hata mukuza kutiyukura ntine ngo yaza kunkwata nabanza gwaka akahale nakazwara kandi nganta kwena ngwandebe niruka narabumwani ndiyo murutoke nagwo mu mahanda nagenda nkamita nkanka bibiri otine sati umuhanda ntine sati nazo mutete nayesereka myanya zi nyine nkuru wo mushogo we akanaye go P4 namutegereza kyabiye neiza naretwa karahurire yaretwa nkakuri umusaka nagurukayo nazo mu mahanda yansangaho takigaruka yacerererwa yagena nankurura nansuna yantwara umushomero nahikayo baza kumutera atoguno yancerereza
headmaster atumureka asiba hiro kugenda mu kibina nasiba ntine mpa izo bariyo no kasiba ishomero niko hati wo kusiba na headmaster nkuzana nsemererwa mu office headmaster no mukakane cyeningira hati natandika ko naba boss wahura wahura so orweno rumwe kwezi kushemize mu munongo okay kandi katuze aha wast neri hizo barumwe area kuberire ryena kukukire zindi hatkande chikani ekintu kirambihize munonga aha murumoku mwene nyowe abantu obanku haro banku atangu nyonyi ngunyisura umuntu wahora konka bakambehera hazatinda fuyire sorry kwizire bangambira ngo umuntu okuwafuyire oku nagambira Sofia na numukazi ntaza nomanya baza kunkwata nkanguzire yitaka hino we mbwena ntaza nibaza kunkwata hata cyo kiranti nise munonga konka hariho umuntu akambiza rahanga sasire nomanya nkenda kwita umwana wanje kakwata umwana namutaha motoka enyuma pick up wa mukuru hati najuvuga speed ngwachwe ko owe hakabire hoki akanywa marwa yasi akanywa marwa yasi omwana akanywa marwa yasinda yakutama kandi obwe ni marwa noga kano amarwa nkagareka kanagare kinyonka ninga nyuse kimama konka hati mwana ogwa kanyotwarwa hati nateka kinda mukore hato mutuma gwanje kandi obu kubangambire ngo yanywa marwa tenka receiving aje konka I don't know what happened nkabirwa munonga nkasahi naziciro na muheta na mutamu toka higuru navuga umutawu no kurgacubura nkani akaba takatire korasi wayenda ngo hanantu cyo hayitera hansi rahanga kugire mbabazi diyargo kuwahereze kwetebekana sa kutebekana mind yazamuki natebekana na mugarumu kandi ndamuteyire echo chikamara ejo punishment ekanemara ebyo nabyo kwegeraho nk'abantu nabyo kwegeraho really obuwabe urumuto ninkamizano kiwabo ukunda kuzana ombuto nkanizana kapira kebigere konka nore ankandi umuto bata ece cyagwe cyangwe kibakuzana abahati nyuti nkakisamba hoga bakanto mu kibini omukisayi tatito tuka P1 tukanta hasa mwenda bine kise H20 chago hat master yagera ngo natwegese umpira aze kisayi kicika kirumwe kasi ocho yemerere P1 oyenda kuingana na nekasejo hati ngunatwegesa kutera umutwe hati natego umutwe ekipira kiza cyatera hibondo kano so tibondo ryanje karara hati nakaba hatwihobo chago cyakutera hibondo nakaba hatwihobwo umpira ogwo ningutiye naracyo konka na myaka yona tokatera hoga cyangwa ekipira kitinka kisambaho gece cyangwa konka kani nguro tupiro tuce umuduka ya tata tukaturumu intu ya muntu twara ishomero kugira ngo obutenesi obwo nubwo rukumanya akaninka manya konka ece cyangwa eki tinka kisambaho gabantu omuraheza senior 6 oba bana bakakimanya bataba no haya bagambire ngutinka zanaga mpira hati bakusibura batebekana bakore gisukumakere kore school ngutimweji nguneza kuzana neji haka hari munyowe hari umusaba bakana mweta waswa n'umunyambara hari munamgereko ifu yabe head of honorable mgereko aza kare head boy witari yemicwe mirungi muno nawe ningira katagumanya hati nyompira ukaretwa nkakuru bagutera wahura hati nataye kigere ngure kananye ngwemereze otera chago mwana ugutara kwiza gwagwanka gwaguruka gwandenga gwazoku wahura konka akasesa abo obankitwa gwiruka humunonga kandi nkane nyirukanta gukwata ho ninyirukati gukwata akasesa maguraga kanisa sonya mezo okanoso tubarire rubampondo bwo hatogo mpira kandema niza na kom secondary na yegesa volleyball but the anyebite ebina beni nkunda drama okay
Tony nka profession cye wabo jo tukunda kura ndabiki lawyer given chance nkejesha ukeshangura inkomnyeto komombo ombana bawa bato ninga shibijukuru bawa bakura ukabaki lawyer na hati echo nechetengo chikaguma kandi mbe sente zanje zubuziza ntakaguzire motokeje nkani nyenda ngunzo kushoma konka omuntu gwanje gukuzire tugwakinchiriza. I really like the law. Na hato you know, I'm a student of literature. Sir Thomas More akatawoka mkakashuma hona A Man for All Seasons. By the way, my character I borrow so greatly from The Man for All Seasons. Sir Thomas More nindo bwire bwatwa konke mbozi yaba ikinuzire munonga nigenda kuri anuzagaruka ubutebeka nusugaruke so hati tu ninyenda kureba quotation emwe nekushemeza munonga omu butabo bwashomire omu bihandiko bwabugine samhoya hati nyowe abantu do you know abantu abakunda za quotations no bakunda kuramwaka. I am not a student of Kuramwaka. Otyo? No. Hacho mu geography ukota kuraminga. Nyowe kintu ninchoma nchetegereza kandi cyande mancho ya cyantamire na physics na chemistry bintu byabyo nibyenda kuramwaka. If you don't cram in physics or chemistry, you will never twegere kunuya nkuntuza kusanga aha toyina hora turebere you cram atebye bukandema. So all those nkabya quotations nabiha kana bwenchi nokunda Man of All Seasons. A Man for All Seasons, I like the character of Sir Thomas More. I like the character. And I kangambira mazima nkageza humununga kugira ngo abana banje nabomba modeling along those lines. So omubana bawe no tunje muroya stire echiroto cyangire hati zamaju shabira bishkura abishkuraba abone toka amanyaro yo karaga ho mutunjiro mbishkura konka nogira nkurota rashomire omubwire bwawo bwo hato kabori nka muntu wa muringo ki aboko kaboroho emyaka nkaga na 8 cyo muto yambwenu mu magaragawe nko muntu bir exposed ninka bintu ki cyo kandireki ebirebi uriyo mushomesa wa arts kandi humwire ebirebi hariho ebintu byo kupromoting omushomesa wa science nangwa hariho hitubire ahimbire ninshoma bagizire ngo ba head teachers bingi babwangire aba science aboko mbarebe science teacher naza kuba na aninga jininga shina task je kucherana na head teacher so enshongejo nojigamba ho chinka senior teacher ekintu cyo musara gwona chono nchenda kuba reviewed in a more serious way. Initially Sarah tatasime kuba himbagana za arts na sciences omusara according to me basi bona bahereza sente z'ukwingana konka ikintu cy'emusara gwa Uganda nicyenda serious review. Okay. If your government to have gone, but I have got very fine opinions about this, about some of the issues of government. Hati nienda kubya rumwani, nyine bitano nkaga na mukaga. I have been looking for ntaka bitimbere, ntaka kuplani, hariho agriculture man extension officer, nkamnombuza, taine chakwabura choburyo. Now not na ninteru umuntu nyenda ba connecting na kamwenje haro program ina rebire abashema bine yo factory yo mwana so tunba kwereza because ungwine nyine bitinka 10 konka sente zibagamba miliyoni 27 zagambe zo kuyomuhika mwitaka lya hikina tizikurugamo nyine orto reba tizayo an acre slightly bigger than an acre nyine omwani nyine hente
oyine empunu empunu nangwa neza namusigaza omutunu waziresire konka kigumire kukora sente ezo omu Uganda ahita kariki the whole agriculture ya Uganda tubakaja addressing again more serious way n'omuzano people are just onkashata isitari muzano mbajangwe byewegese nguturi omuzano agriculture oriyo nogamba omuzano politics bari omuzano sincerely speaking it's serious but look at Tanzania. Why should Tanzania be far ahead of Uganda? Tanzania in terms of endowments, Tanzania kugira ngo konka waza TV nkati okareba ebintu bari bakora nabo bakino boro right and so and so konka ebintu bakora ebintu bir standard nkandi headmaster biza kumbe kishomero nabagambara miliyoni 5.2 and so and so forth nangwa bayenda koresa corrupt system yo kubitamu ba contractor n'abalemesa ayagire mu wenka kombeke bebrasi na yata consulting firm bakajiha Kenya. Can you imagine? You are building schools in Uganda, the consulting firm must come from Kenya. Why? Uganda consultant, and so you cannot contact him. Abana basisa sente za government hali ya kana yese representative wabo, the boy was in charge of 10 districts. Bari no bombeka mu district 10 amashomero yimwe kamwenje twatuna amashomero 5 umwana narebera amashomero nkanga hi ni consultant karza garka ikizimbe kiyasigira asanga cyashikire bakakita na kimwe. So when he came kama kandi hati I think Mr. Ntungwa, I think there's nothing wrong. So if you went there today, flow ikargamu a block birbiti kokura dahari yeki kuchimuka kokutera yeki. There is no seriousness in Uganda. Awesome. There is no seriousness in Uganda. Everywhere you go n'umuntu okuzaganira na wena nakoleka ngo mu Uganda taro seriousness. Is there anybody who is really serious? Bueno jirangu tukakora ki ni hangari yawo turi nkomu. It is not tichikuda n'ekintu kitakukanga abo kuba wanote ekihuli lyatakahire nikiba kiri nk'ekintu kikutungutana atakahire kandi tokariye omumberezo hati na Uganda ntetekahire Uganda tekahire bari no turi ya society iriyo neti n'amacumba abatona bakwita kucumba turiyo tuteka kerabe yahire yuhuru yugo rugumere y'abantu basa kurya bakashu dukamba as of now because so korba wa omagara gawe omu bintu byone byoyine ikintu cyo kukunda kukira ibindi byo ebyanje ebinyine byo emawe kongiwe nebuzo rugumere n'abantu abo nkutura nabo omuchara hati kangambire umbe nindwara umusuiza ndi kibura ndi ndya heru nyuna rwara umusuiza natandika kuchira kwenda kurya umutima nukugira ngo bakutekera obusera kandi madam abino yiza akabuteka no muri umusuiza nabwo nukuti obusera butatekirwe madam tinkunywa no hata kuzireta kiteka hata byo kuriye bakuteka abana nabo nimbiri yambiyangire. So it should be your madam kukutebekanize cyo kurya je obushera wako kandi ubwabire mwana ubwabire nayikwataramu murya je ati abana bambe nawo nabireba turakore otherwise niwejo kangambe omuntu wo kutekatekaho umusa ori umbwire bobusasi kumanyangu amagara ganye nkatiya nambanta bali mu nsumo madam kubaro ubuni kubeniza kubaje tubarubana abana bine kukuba kuntamba tambika baraka koleka ngo batamwangu nabateganisa konka omucyare cyo takwasa kweshanya. Okay, so nuwo muntu wo kukura kukira mwene korba warje omagara genseje ni kwizina kirunje ri ukwenzere kureka enyuma ningashe cy'abajungu beta legacy yawe hatka ningira no nebintu binkozire hona nyowe nyokwenzere ngo abantu bandebe nko kun ebintu
legacy nyowe tinkumanya ukunda kigaruke mwakuba nkunze ebintu ebinkunda one ninkunda abantu abakundana but I tare ekintu kinkwanga nk'omuntu koreka mugenzi we ngu namwanga namu you see this norabisha bisibanye kutorana baba nabo bakwa bali abozo nibiza batina kurya nanye kanda anagure kikizo cya siringi 10 ninga 2 mukiteme mukisare buri muntu aryeho kandi mutagira umwahereze cyaha mutwe undiza akarye cyakwe cyikuba kinuzire ikuchakwe nchi basikoshi satura kurunya buri omwe umuherezaho oba no mulisa oba no muteki oba noha kandi kuturaze kuriya tutamameza hari habwacu nenda kurira rubazu yabwacu nenda kurira rubazu bireta hariya hatulebe kana nkogo hatubambi ya tinti yaryaje uzota haba hoki okay hatubamuhereze kitwe cyenyanze no mashito cyenyanze tikiroho nyama okay kandi korano madam korano ihore nyama reka kwate ukachito mukwabya rwantu hatumwana haliya akarya nareba hansati atinde kure wongo wabyo rwanyineka ngo nwaza kugira ngo ino muru wahura mute nawe chumute okay you see that one yes. aba bantu mukutuna nabo umwum mcharo niwe kwa kuyoganira kwa kuyikirango nkiri mutuntu zana ntugira ki kununga bambe nkarufuti nkuza yotine manti kunkanku benye na sharing nabo oburyo muntu wabantu mbona wahura okay that is what I kandi tinkwenzire mkunaze kuyama nshinga hangwabo kuba ngwabo kwinora noza kuba no hingura hifu hari hasikorano hati muri nyona atinakora tore kanka byamo turu twanje kananye nyenda ngo turu twabo tubyame I have that okunda abantu kwena ngo umuntu omutwaze nkoko ruhanga nkoko kwali okay ko tinyana kutireyo taliwo yetireyo kota kwenda kuzayo hari abantu baguma n'abazuma abana bo bwishiki abakweguza n'amaraya biti yoto yebuza umwana uguyagireho iyo kuza kucwa mukuza gukora ikintu eco kugira ngo o surviving umulingo ogwo nugira ngo ibitekateko tabine umuntu akurizo ni nkanke iwe kandi akazi yakiza akakora ibintu bikukire byawe akombe kamazu akagurira amataka akajya to kubareba babisha bako n'uboleka TV ba yawo why are they there it's not tuwa maraya nensonga okay therefore wamsangoko don't despise them deka kubazuma ahobwe banywani kora no basaboleke ngwa holi narungi nabo bizeyo kungareka kuboreka ngwa hibanu nabi okay no konka okariye hora ifu nyowe kache oinenka dance iwabiro kunde iwa shazire omusini abakana banyatakatera dance mcharo habusera hali katera dance nkiza sande naretwa hali katera dance yata hamu kabomanya kwehindura kandi agituga kagari agikisini yamanya kwato muiski aba wensoni areba harubazu mazum tego omkwatota kwato munda nkakuzinisa nuba kweta kusqueezinga tuko ibere nkariye isi yo mukifubomu nkakwa waura kandi iwe turi mu secondary bakagenda kitunga tukantwara za parties mununga actually kitunga kerisho ya life mazum hati amasomero agamagabishiki bakabina bishiki batakumanya kuzina hata abo tukatakubenda hata mukamukunde yishomero kiryo kuzinisa cyabale immaculate na nishomero yacu gwetere nyakazinga akaine ishomero ya senior abishiki babo bakandi basara mazina waura kandi batayina nsoni zo kugira ngo hata nkabamere hiru bakizo mu dance hata abasista ogwayemerera hali ogwaza hati nguba murebe kora mukwato munda okuba bebakayo babafubira hati nyonza nsaswire sente zanjye mu debating club twareta bishingu tize tubazinse hati nyonye kuzinso muyaga ninga
Tokuchireba. Ekintu ekyo kirumwesha. Ndiyo musiniya. Oshashwire. Nsashwire. Wija mu debate. Ekyetengo no kuzina muhero gwa debate. Kandi okuzina tukugira ngo nibare aho kwayishomerwa mu bare galiyo no kwata mu birgo mwisiki ati ureka kwemerera hariya ngo tokwena ngo abishiki babo babakwate ubona yendo master nyonka ninja kora wiza kuzina bakuzinise wahurra uzine aho dance kandi dance ninjumanya beti nima yakuzina ibare niri harunje ryabere kushemeza munonga kucyaragande na hato no bwotine manager ryarabaho no yenyenya moti kandi menji hatka kandi gahinduka haka twistinga tinda kizinire konka amabare gayo ningamanye haiza aga Kongo hotyo bokero amabare ga bokero mwana Elingara kunkago kagansa ngo musiniya 1 siniya 2 otyo hati namwenu mbeni nyenda kanti mwino bwoma bwanje haninya nango bazo kunsara nanka ototo ntoto bakusara bakatu no batwetachi otwakutama bale nakantukache inga memory card nankako bakansare John Bokelo ona shochi nagenyenyamo kanta kuzina nenchi bagira ngo mukono gwatere ngo matugera ashinka nikatubata amazina tubakunyeta kuza kubasara maza kandi byoma tubabire biyo na hate byomo kibye hate kuri hariyo record play ukagireba eyo yakantu kakugera kati tinkuma kwerukusha wakugitore yero no munje yawo kigiye muka nekora konka nekwa netwe nenda amashanyarazi mengi ejo kana girgiroho nabagura na radio cassette kandi special ne original Japan haraba kazinka batanu mukago mpaba abatahize ninyana be nintera no batere byoma kutere byoma nguma sa tuzinira ga Kenya ahura otyo ozana ga Kenya nguma tereza kwabitendere ejo kucha akukaba kachi nakure kinde cyemzindaro muhango nicyakaganga kimukiti hatabuzo abuzo banje nkabajyana kandi mugene mu ndondereyo ebye bihangire bakareta mbabyita emzinda hufazi mwenu ndebero bwa hufo bwina mu bukira buti hate yanjye ezanjye tuburumu haro noenda ufaze se mu bunto kugera buti wahura ekiratero umutuma ukahura wakude wahura noenda ufaze sikudukura kandi babitera nkebyo konkati yo abo mutuma kankuzire bambe kwa kutere bihango hate konkana bwe no cyenda mwaka kugira kati nyenda nchure nondo kurenche dukura nobo umured hari tokaza red yezi haraba kuma kutera amabare gitwa gakare marunju mwana hai bambe twist ni nzuri lakini kwa vijana twist ni nzuri kwa vijana konka abazire nubarya nkaka byanya lakini kwa wazazi hawaipendi eva twist ni mungi konka habwa basigazi konka habwa abazire twakugenda abazire twarakugenda yargaho tunagambira twakwata rumba utabe tukitunga haturumba nikine type ya dance nikwata gine tarubya kukurekurana kandi hati demonstration rumba dance no taro dance ekukirejo itwa babenu bakunda bishi wahura hati mu dance ni twarwa bishi nza kura music mukwata ego kandi ninta semere yirwe chumwe ebyo byo kuzakwana nyoto bine kibinkwatire kunkana kwato mwishi na muzinsa na semerwa wamufiringa namufiringa ne yanchumitibere bas hatkunda atahe niza kandi hati we amasomero gukuranga za strike abasomero aba headmaster nibazibera bana kuzana nyokiragira amasomero nkabagambira every year please budget first of all budget committee hari prefects babiri head boy no finance mtwaro kinana ya dance ishomero ryona kandi yizoba rya dance wahura master tarbatayo konka ba master kuba abana kubahereza bajya ngo master kumubareke bize ngo itwe head bangire ki bakabine mu buntu bwabo
wahora konkanyo ntakuzayo zina abo ndeba bishibanya nibasohora bona bakututuka ego echo yekutwira wahura echo yacyo kubaragamo reka kibaragamo strike niyo koma hadi nza kumara umwaka gwona twino kandi headmaster amugambo mazo dora mugambo nibakimanya kutandika umwaka n'ugutandika emitwaro yiti kinane eriyo pa planning ebyoma bakuza kugera ebyo kuriya byabo bakuza kubigura embuzi yabo banya bagura embuzi bagura nyama abisha bakuza kusika everything is totally controlled by the students bakanibe nangume ni bahereza bwasumuro nabajantisho mane ryoro mureke nyonko ati mitwaro kinana ngihereza ishumero ryona buri omwasemererwe mwabura bas so ebi byambe bo mashomero strikes niziba reduced ati yitokimangwa basomesa nubakuzeretera abashomesa mbo bakwerekera straight deputy nkakora gwa deputy emyaka mani 10 hi narya gwa master emyaka 7 kantara huriye strike umushomero yanyu mazo for what no yenda okay umwana abana nibamanye cyo abashomesa nibamanye kugenda mu miso everyone is informed mwana hatumuzo umukuba hatinyo kangambere abana naba abakoza bunkutura nabo tinata kumanya hinkubika sente ezinkwenda ngo batamanya zone zo nkasereka wahura umukozi yazinyubaho house garo nkaninte z'amatafari hari inkiza kusasura hati import mansanga abakutera amatafari bantegereza ati inkiza kurekine nange kikabada kijya cyakoza akura ariyo nayo zikopo kuri ngira kaguma nahurura kandi burkwiza sanga bemereraho hati ntakwenda ngo bagume hwa akatewe umurundi miliyoni mwe mutwara 8 yabaraho nayo abita kerwaza ama we akateba madam ataro atekintu chakwatoko nkongo ine transport mwana atega ntore ntenkumitanunzi nkongo kana tani nizumko atekintu chanyita nti harapsiraro mukazi nasaba katuchi nomusabi tiro kugende bakusabire hatiyo obaka kayo hatinyo kana jere kundi umusenta kuri aliyo nata akapate suka y'umwana akatema kakumi tinkusereka ziryaho wahura kandi miliyoni emwe hatinkigibika munzu atiza mobile ayibwa banka bukakanyabwa ahi hatkananye n'emitwaro 5 emitwaro 10 ziryaho hemsumari bagereta nibazima haziri amate haziri abagure bitoke hatkara heze ari kungunaza kunyuba. No way. If I say there is no meat, but they don't have to buy. Hey, kuya kujara ngwikonka muzeyi, hona tagenda akatensa na benyama bakatwereza nyama rwa mukaga. Ngwe echo chonkunga kugira ngo tokuma ngusende tuzuru. Even my children know sentes tura hadrowa hole. Okay. Zaba zitarho biranjitera muze. Zaba zirho nibambazi. Yakapapara n'abantu bakamanya nkandikira kamazire ninkora budget nkandika n'bakareba. Ninkabika ninkayimba abana no bamanya biza nari nguruza dadi anaza kunahandika chibi munaza kusasura nanka naza kugura inyama naza gurumba zgwente naza gura fertilizer naza kugira ki katata uniform kajugura zawo okay kandi akabaraka kwere ko musara nibakamanya nyina bona akamanya zaho hatinoza kubihirwa dada yanjye kuswara kuna noku zinti zuyo omukazi oha tasokubihirwa nano bantu bona wano bagambira mazima. Okay, I am very free nyine sente za mawe akampereza loan nagumana abana bakutandika ampayo zikaza miliyoni 1.7 hati nkarga kumtwara mtwara 80 akarkana mtwara 30 hati izo kamtwara 10 ndayareba harubazo yakwate na yazingarura bahura nama na ukana kakwate zindi yaguze umuceka yareba kwiza kuno atuma umutwara azogure cyenyanza namangu tinkuriya nyama atuma umutwara azogure cyenyanza ngwe namangu sente zanjye zigenda hana kakwiza yasange yareba kiriya atama umusizo gwakozere ngwe sente zuhire yiwosereka ki. Okay, whether it is a school, whether it is a family, whether it is a society, whether it you is need to be open. Okay, kora nuenda kulia sente or manager hote humuza kwatenga conference ya union nuza kurara mu hotel y'emtwali 17 nuza kurara mu
enuza kora ro mukuru wawe kandi wazo wa mukuru wawe wamutware kinyanza wamutware kitoke bonaza kubinga apa hamutware 13 tunasazi ya 10 yes niza kuzomuza meetings zinga so wano ndakuriya sente noziryo muringo we buri omwe nakireba akaza kampara tarigire ngo akaze yungwe ngani zezo yogo reka tendere mwe turukuhendera urukuhabura abantu abagumiraho mbakureba kukira munonga emyeto kugira ngo base kweyombeka base kuba good citizens obuhabuzi bw'emyeto kandi bwingi ekyo kubanza cyabyona babe focused ekyo they should have a vision umbura umuntu agirekere orengo orwatebere otebere ki wambuzo ti okano yenda kinkani yenda kubaloye oba masa yantera oba yambinga oba nagenda yishunyo tokuza kumfereza ki obwaroye echaka bikwanda bwaroye tubone bo focusinga korana mani deka kuba swayed kubihwa bihwe ibintu by'umurubazo deka kugaya ebintu oba nishumero oba nakasatu akakwire oba nakapokitwane ko kwire deka kugaya ekintu cyo yine kunogira ngo kiza Ahindugire Kenya bunani ngambera kandi ndare muzu yanje hifwa yebikondo abantu batakuciciriza wahura hateji banjire ngunjiho mukenzu yanyu kajombeka kurungi munongo obweri yaho it is very strong hati ndiyo nyine ukunda agikureho konka kandi utinkwenda kusi nketo umuntu yagira ngo nkaraze kugikoraho ngo amabata ngende $250 $250 nyina bana mwenda batano tubine mirumo bina bizukuru wahura nzokuta umunzu tubakuraramu ngine nyo kuraramu na madam no tinkwata sente nkazo muri yeki set your priorities right gira priorities uzakora kiye wahura deka kunyoma emirumo ikorana mani bikan principles ziti za urukiro ikoresa mani kakunyoma emirumo kunda abantu create relations yurikirika kwe kwata wenka positive relations ukoragana n'abantu ubuye waswa reka tendere go webare ya nyikiriza tuhenderaho konke mbozi yabekera nungi nitwasaganira mpaka nekiro n'ikindi nikika konka mwenu reka tuhenderaho twaba turi umwanya gurukwe twabonena omurakantozi omurakabujogera kandi district ne yashitagwenda nabandi yo mukayo mwami no mucara Ntungwa Alfred yajangu erinde mwene hejeto Ateenyi amazina nukwegemerire gatyo konka embozi yabanonje munonga it was fun and more fun konka nicheza twenderaho program reba Ahindugire ibintu bikora kuretera abantu batarukushana biri mu embozi kandi zoba rubasa kwenderaje oyinecho mwigireho nambwenu ogu akaba ari umushomesa akanda humwire hati ari mu retirement ye konka nashitura life ye nungi ibintu abine byo gukora byo kumukipinga bize nakasente nkacisha nkamushanga homka no bwara abatakira kuza mu office konka ketebeka nsaje so ya twabure ibintu binje munonga kutura mu mine zawe shomese zo mwishomero ryo kubasa mwene obuhabuzi n'ubwinje munonga obuyatwa intekateka nkwaboro tuwabasaguma ko kwabori nandi bet Komujuni nyine asafuturi yahebwa nyine Gerard Katsaba mukutereza bishani ahati mutwineho Emily mwebaze twine Matia Kasana nibinji ahati mwije nko kutaba turi mwene tubakunda munonga bogumaho mukama abarinde